Jelena je već neko vreme zabranjena na Pinku nakon što se žestoko sukobila sa bračnim parom Mitrović. Sve smo navikli na svakodnevnu aktivnost Jelene Karleuše na društvenim mrežama, a diva ne krije da najviše voli mrežu X, upravo zbog slobode koju korisnici imaju gde je moguće objavljivati raznolik sadržaj bez ikakve cenzure. Jelena je ponovo dospela u žižu javnosti nakon što su se juče pojavila nagađanja da je njen suprug Duško Tošić ušao u vezu sa Jeleninom mlađim koleginicom Katarinom Inom Gardi, na što je Jelena surovo odreagovala. Pored toga, on je imala još jedan povod da se oglasi, a tiče se njenih pesama sa novih albuma Alfa i Omega, koje je objavila pred kraj leta nakon 11 godina pauze. Jelena je svojim objavama privukla i pažnju Željka Mitrovića, vlasnika televizije Pink, na koje je Karleuša već neko vreme zabranjena zbog sukoba koji ima sa bračnim parom Mitrović. Svaki moj tweet je hit, vodi me u hit tweet, a poslu u Abu Dhabi, napisala je Jelena, aludirajući na emisiju Hit Tweet koja se emituje na Pinku, o kojoj je Jelena gostovala pre nekoliko meseci nakon što se nekoliko godina nije pojavila na ovoj televiziji. Odmah je reagovao i Mitrović, koji je Karleušu javno pozvao da ponovo dođe u emisiju. Jeco, nisi zabranjena, možda samo nisi primetila da se na Pinku manje peva poslednjih decenija, ali i Hit Tweet je svojevrsno pevanje ako imaš društvenog i političkog sluha, a ti svakako imaš, poručuje Mitrović, ali haos je tu tek nastao budući da je Jelena brže bolje iskoristila priliku da pomeni i potkači višegodišnju neprijateljicu Cecu Ražnatović s kojom se sudi. Ko bi mogao da bude gost sa mnom, kaže naš drug Saša Popović, da prošli put kad sam bila Hit Tweet nije bio gledan kao što sam ja tvrdila. Možda da zoveš i Cecu, ona je neko koji je podigao gledanost u Grandu i s kim uvek lepo i kulturno razmeni mišljenje, napisala je Jelena, dodavši emotihon Ađelčića.